بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودان تبه مها لوبتي مسلم أخناهتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من ميري كوريا ميجندني جميع الصدف كفراتو مي بركاته رمضان ماهوغا ديوه مسلم أخناهتون مدوغا ديني هيل تركان يترو كرمغه غوتون كوريا gindan silsilata go tereng mi رمضان ما كنالا فاوا de forum ge tereng fortama forum salaf forum saaste ge tiris ashe mi namuga kuriya migenda forum to gaawun me boda adalwadani ijtimai masalataka islam diinuge nazaru egotu mire agun me wahade kuma kanali fawa mawduwa ki depression na imanka adangun me mawduwa jehedumuge kurin adi sefaro agun men kanali waguta forum nofetuniti ti emha lobeti muslim afna hutunge parapulun maafa edemon emme furtama algodu mirege forum ga bare wadagannawa befulun taaruf koddena egutu anguna emme gaatuga minevi ashah ahmad samir ibrahim ade shehaki jamiyat salaf ge idumeringe masjid ge rais adi madina islamic university islamic sharia ge rogon furtam degree hasil korowa mihar faculty of sharia in ganunuga lecture ay gotuga mase koromda adi divhe rajyege dawatuga maadanuga wara avadirite mase koromda daiye den meduga minnevi jamil salafge inumenenge majdihuge member sheikh abdus salam daud sheikh kiwa vidal fawni madina islamic university hadith ilmuge rogu sheikh kiwes divhe rajyege mihunge meduga islami helun terga ituru kuruma mase korawa hiwagi daiye den amana emme duruga innevi agun menge mirege mi forama hama jam salafatun de vidawat qabul karo awadagen nevi dr arif muhammad ade dr ki nafsani baya khasa befle maske korwani medical hospital ga adi igm mechuga timbe hona ves jam salaf ge mi forama marhaba ingeto ade kommegas agun me mi forum ge wagta ki haddiha first minute agun me mirege forum ga em furtama forum ge mawdu ade depression na imanka mi mawdu tibe fonna taaruf ko arwani egotun em furtama wah furdakawani dr arif muhammad ade dr ge wahaka ga ade alwadama hamje fawani depression na ki kobato depression na nafsani balimadu kama mi ekechitto onwata tafatu echitto dr kurengendo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in on mawduga kuriyadiyo me kuren alun barbada shukr danwa me fursat jamiyatu salafa alun deviti mikhala mawduga alun menna nula hissa kuran ondaguanate alun kommehen mikola baariwan edebbi dawat qabul kuri furtama alun miwak dakkalam benwani depression naki ko baak nota nafsani balmadukam ki ko baak nafsali balmadukam ki waran mihun terega helun terikam kuda balitake nafsani balitam me jeheni sekundige masekkatan ara burulegge sabu komme gunawanakavves e gunawanegge masekkata buru erima balimadukam kadimawan egotun sekundige masekkatan wada sekundige hunna maadataka unikan awmun visnumasha ihsas mumasha nuwata diriulume kantaka hinaru kamen ade egotun nafsani balimadukumge astu jehe gunawaniki sikundi nafsani balimadukumge war gina wattartan himene ege tereng depression alume mikiya bayyaki evvattaru adi minumves nafsani etake baytaken himene alumenge miyaduge topic depression kama we hindu depression na behe gotun kommis eche tibe fonna hissa kollana kollan alum peyanu egotun furtam algondu ali alwalam ben bani depression naki alumen amkom bahruwa miharakan as bahruwa gemme peyanu kura bahe depression wahaka dekkom egotun adi hasakom me lakudin ingresi bas beyanu kura usudon depress ve fetiman kame amko e mana kuraveni derawumuge gotun hennone kommis kamaka hennutanawasumuge gotun hennoniya hitama kurume gotun miki astu almen doctori gotun depression ne mibuna bahuge mane awara tafatu mane kan alun faha kollam ben
ಅವಳ್ಮೆಂ ಆಮಕೊನ್ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೇ ನುವತ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಿ ಮಾನ ಕುರನಿಕಿ ಅವಳ್ಮೆಂ ಆಮ ಬಹುರುವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇನು ಕುರಾಗತ ಕಣ್ಣು ಆಮ ಬಹುರುವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೆ ಬೇನು ಕುರವೆನಿ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಕಮಕ ದೆರವೆಲಿ ಮೆನ್ನುನಿಯ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಮೇಕ ಆರಾರುಂ ವೆಗೆಂ ಹಿಂಗಮನು ಜೆಹುಮೆಂ ಹೆನ್ನುನಿಯ ಬೊಡ್ ಬಯ್ಯ ಜೆಹುನೀಮ ಏಕಂ ಕರತ್ನು ಕುರವೆಗೆಂ ಯನ್ನ ಹಿತಾಮ ಹೆನ್ನುನಿಯ ಮೀಹೆಕು ಮರುವೀಮ ಏಕಮಾ ಹಿತಾಮ ಕುರು ಮಿ ಆಮ್ ದಿರುಂಗ ದಿಮಾವಾ ಕಂತತ್ತವಗ ದಿಮಾವಾ ದೆರವುಮ ಅವೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ವರಗಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಮಿಹಿಂ ಮಾನ ಕುರವೆ ಮುಟ್ತು ಮಾತೆರೆ ಮೀಕಿ ಅಸ್ಲು ಹಗಿಗತುಗ ಏಕಂ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅವೊಮ್ಮೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿಕಿಯಾ ಕಿಯುಮಾ ಕೊಡಕೊಂತ ಅಫಾತ್ ಕಮ ಎಹಮಿ ವರಗಿನ ಬೇಫೋನ ಒಳುಂಗರ ಮಿಹಿ ವಿಗತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇನು ಕುರವೇತಿ ಮಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಬೇನು ಕುರವೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಾ ಹುರಿ ತಫಾತ್ ಕಿ ಕೊಬಾಕ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅವಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿ ಬೇನು ಕುರವೆ ಬಹುಗೆ ಮಾನ ಕೊಡಕೊ ತಫಾತ್ ಏನ್ ಅವಳು ದೆಂಕಿ ಮಿಗ ಫಹಂ ಅವಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೇ ಮಿದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಅವಳು ಬದನಿ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೇ ಮಿಕೆ ಬಹುಗೆ ಮಾನ ಬೇನು ಕುರವೆ ಗೊತ್ತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವಳು ಮೆ ಬೇನು ಕುರಾ ಗೊತ್ತು ಈ ವರ ಸೀರಿಯಸ್ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಯ್ಯ ಏಗೆ ಬಾವರು ಅಲಾಮತ್ ತಂಗೆ ಕುಲೆವೆ ಏಗೆ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅಲಾಮತ್ ಕಮ ಅವಳು ಮೆ ಬದನಿ ಹಶಿಗಂಡ ದಿಮಾವ ಅಲಾಮತ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಹಾಗೆ ನಿದುಮಂ ಅನ್ನ ಬದಲ್ತಕ ಮೀಹಾಗೆ ಕೆವಮಂ ಅನ್ನ ಬದಲ್ತಕ ಮೀಹಾಗೆ ಹಕತನೆತಿ ಅಬದು ವರುಬಲಿಯ ಫುರ್ಮ ವರಗಿನ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಫಾಡ್ ಉಂದಗೂತ ಬೆದಾನ ಬೊಲುಗರಿಸ್ಸಾ ಗ್ಯಾಗರಿಸ್ಸಾ ಹುಳುಗರಿಸ್ಸಾ ಮೀಹಾ ಯಹ ಮುಳಿ ವರುಬಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಕಹದ ಬಯ್ಯ ಜಿಸ್ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಗೆ ದೆಂಗುನ್ನ ಅಲಾಮತ್ ಕಿ ಮೀಹಾ ವಿಷ್ಣುಮಂ ಅನ್ನ ಬದಲ್ತ ಮೀಹಾ ವಿಷ್ಣು ಮುಳಿನ್ ಸ್ಲೋ ಕೊಲ್ಲ ಎ ತೂನು ಫಿಲಿಕಂ ಗೆಲ್ಲುವಾಲ ಅದು ಯಾಕೀಗ ಮೀಹ ಹಂದಾಂ ಬಲಿಕೊಂ ಹೆಣ್ಣುನಿಯ ಕಂಕಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂಕುಡಕೋ ಮುಳಿ ಮೀಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ವರ ನಾವು ಮೀದುಕೊ ವರ ಮಾಯುಸ್ ಕೊರುವ ಕಾದ ಗೊತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಮುಮವ್ವೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬದಲ್ತಾನ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಹ ಹಿತಾಮ ಕುರು ಕಂಕಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಫೊನಿಕಮೆನ್ ನೆತ್ತು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಿಂಗಮ ಜೊಹಮೆನ್ ನೆತಿ ಅಬದುವೆಸ್ ಮೀಹ ಮೊಳಿಕೊಂ ಇನು ದಿಗುದಮಿದೆಂ ಬಾಗೊತ್ತಕ ಮಿಗೊತ್ತ ಮಾಯುಸ್ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ಒಳು ಮೀವೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅಲಾಮತ್ ಮಿಕಂಕಮ ಹೆದಿ ವರಗಿನ ಫಾರಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುನ್ನ ಅವನ್ನ ಗುಳುಮ ಹೀನರುಕಂ ಅನ್ನ ಮೀಹಾ ಎಕಹರಿವೆ ಕಂಕನ್ ನುಕೊಗಿನ ವಗುತ್ ಎಕನಿ ಹೇದಕೋ ಮುಆಮಲಾತ್ ಮದುವೆ ಎಬ್ಬಾಫಾರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೋಸ್ವಾಂಗ್ ಹೆದೀಮ ಎಕಹರಿವೆ ಎಂದುಗ ಓಯೆ ಮೀಹುನ್ನ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮದುವೆ ಎ ಕುರಂಜೆ ಜಿಮ್ಮಾತಂ ಅದಾನು ಕೊರವೆ ತಂತನದೆ ಮೀ ಅಲಾಮತ್ತಕ ಹೆದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಾ ಮೀ ಆಮಕೊನ್ ದೆರವುಮಾ ತಫಾತಕಿ ಅಬದುವೆಸ್ ಮಿಕಮುಗ ತೆರೆ ಮೀಹಾ ಗರವುಗಂದಿಯು ದುವಾದುಗೆ ಗಿನ ವಗುತ್ತಕ ಮಿಗೊತಂ ಮೀ ಹುರಿಯ ಅಲಾಮತ್ತಕಾಗೆಂ ಹೇದಕುರು ಮಿ ದೋಸ್ತ ಬದಲುವೆ ಹಫ್ತಾಯಕ ಗೊಸ್ ಮಹಗ್ ಗೊಸ್ ಗಿನ ದೋಸ್ ಬಂದೆ ಮಿಕಮುಗ ತೆರೆ ಅವಳೆ ಮೀಹಾಯ ಕುರಿಯನ್ನದು ಬೇಗು ಎಹಿ ವರ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಗಿನ ಬೊಡುವರ್ ವೀಮ ಅವಳೆ ಮಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಕಿಯನೆ ಅದು ಮಿ ಬೊಡುವರ್ ವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಎಮಿಹಾ ದಿರಿಯೋಮುಗ ದೆಂ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕಂ ಅಸರ ಕುರಿಮ ಅವಳೆ ಬಯ್ಯಕ ಮಿಕಿಯನೆ ಎನ್ನುನಿ ಅವಳೆ ಆಮಕೊಂ ಬಯ್ಯಕಂ ಹದಾ ಅವಳೆ ಎಹಿ ಅವಳೆ ತಫಾತ್ ಕೊಟಕಂ ತ್ವೆಫೊನ್ನ ಕೊಮೆಸ್ ವರಕ ಆದಿಯಳು ಆದಂ ಬೇನು ದೆನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಕಿ ಬೇರು ಫುಶುಂ ಎಹಾ ಗೊಟ ಗಿನಫಾರ ಫೆನ್ನ ಹುನ್ನ ಕಮೆನ್ ಎತರೆಂ ಬರ ವೇಂಗಳ ಕಮೆ ಬರ ಗಿನಫಾರ ಮೀಹಾಗೆ ಬಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಕಮೆ ಏಕಂತರ ಸಾವಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಎಬ್ಬೆ ಅಫಾರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿ ಬಲಿ ದಿಗುಲಾ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ಮೀಹಾ ಬುದ್ಧಿಫಿಲಾಗೆನ್ ದಾವರ್ ವೆಸ್ವೆ ಮೀಹಾ ಬುದ್ಧಿಫಿಲಾಗೆನ್ ಗೋಸ್ ಮೀಹಾಗೆ ಫುಶುಂ ಎಹೆನ್ಯಾ ನುಫೆನ್ನ ಕಾಲ ಕಂತಕ್ಕೋಂ ಎಬ್ಬೆ ಅಫಾರ ಅತುಂ ಫ್ಯಾನ್ ಗೋಸ್ ದೆ ಹಿಸಾಬ ಬೆಸಿಂಗಾದ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಲಿ ಬೊಡುವೀಮ ಎಬ್ಬೆ ಅಫಾರ ಬುದ್ಧಿಫಿಲಾಗೆನ್ ದಾ ಹಿಸಾಬ ಎಸ್ ಕೋಸ್ತಾ ಅವಳು ಕೊಡಕು ಬಗುತ್ಕೊಳ್ ಕೊಡ್ಡ ಮಿ ಕೊಮೆಸೊರಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಮಿ ಆಮುಕೊಂದು ದೆರಮುವಾ ಕೊಡಕೊಂದು ತಫಾತ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಬೆಗೆ ಬಡಂಗೆ ವಾಕ್ತಕ್ಕಾದ ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಶ್ಕುರಿ ಹಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಅದು ಅಗಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಿದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾನ ಕೊರಾಗೋಯ್ ಅದು ಅಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಆಮ್ ದಿರುಳುಮುಗ ಡಾಕ್ಟರುಂಗ್ ಎ ಮಾನ ಕೊರಾಗೋತೆ ಅವರೆ ಮಾ ಫುಳಾಕೊಂ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ಅಗಣ್ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವಾ ಕೇಕಿ ಬದಿ ಮಾಡುಕಮ ಹಾಸಕೊಂದು ದೆರವುಮ ಮೀ ದಿರುಳುಮುಗ ಮಿ ದಿಮಾವಾ ಕೇಕಿ ಹಾಸ್ಕಂತಕವ್ವೆಸ್ ಅಗಣ್ಮೆಂಗ್ ಆಮ್ ದಿರುಳುಮುಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇನು ಕುರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಏಯ್ ವಾಕಿ ಹಾದತಕ ನಿಸ್ಪೆಕ್ಕೊಫ್ಫ ಬೇನು ಕುರ ವಾಕಿ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ಗವಾಗೆ ಅಗಣ್ಮೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಕೊಮ್ಮೆಗೆಸ್ ಆದೆ ದೆಂಗ್ ಅಗಣ್ಮೆ ಮಿಜುಹೆದನಿ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ಮೌದೂಗೆ ದೇವಣ್ಣ ನುಕ್ತಾಯಿ ಈಮಾಂಕಂ ಆದೆ ಈಮಾಂಕಮಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ನುವತ ಈಮಾಂಕಮ್ಗೆ ತಾರೀಫಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ತಿಬೆಫುಣ್ಣ ಉಣದೆವ್ವಾಣಿ ಅಶೆ ಅಬ್ಸಲಾಂ ದಾವುದ್ ಶೇ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಬಾದ್ ಅದೆ ಅಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮೀರೆಗೆ ಮೌದೂಗ ಈಮಾಂಕಂ ಎಬೊಯ್ ತಾರೀಫ್ ಕುರಂ ಜಹಿಫಾ
ඊමාන් කමේ බොනවුනීම අස්ලු ඒග මුරාදකි එයි වකි කමක ඊමාන් වේ ඉක්රාරු මෙන්නු අගොන් මෙන්ගේ මිරේගේ මි මක්සදකි මුලි ඉස්ලාම් දීන් එකමුගේ මච්ච බිනාවගෙන් අවුන් දෙන් වරක් ගින ෆහර අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේග ඊමාන් කමුගේ මාන කොරවෙනි මුමිනගේ ගොතුග නං එලිගෙන් උලේ උළුම නුවත කබූල් කුරුමුගේ මච්ච එනමස් ඉලුම් වෙරින් ඊමාන් කමුගේ තාරිෆ් ගෙන්නවා ෆාවනි හැම එකනි කබූල් කොල්ලුමුගේ මච්ච කන්නු හැම එකනි තිමන්නේ කි මිවෙනි කම කබූල් කුරා මිහක වුම කන්නු එහෙන් කංකං කබූල් කොගෙන් තිබේ කිතම බයකු ඉස්ලාම් දිනුගේ දායරාගේ තරේ වදගෙන් නාද මිසාලක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ තෙදුවරිකම් ඒ හග්ගු නබී බේකලකම් කබූල් කුරා බෙම්මිහු ඉස්ලාම් වගෙන් නාද මිසාලක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බොඩබේ බේෆලු අබූ තාලිබ් එකලේ ගෆානු කබූල් කුරවි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ රිසාලතු ගේ තෙදුකම් එකලේ ගෆානකි හග්ගු නබීයක එහෙන් නමස් දුනියවි එහෙන් komme sawbata ka hure ladueti kama hure haggu gotuga iman veyan amal nukuri ehme ge ilumber vidalwani iman kamaki ei hituga kandala kandelume hituga iqrar kurumeke nuwata i'tiqade enage iman vumuga ena qabul kurume hituge adi eya akuga wa qawlun bil lisan enage dulum ekamuge maccan iqraru ena basbunan ebaje hitugo en ecche enage dulum hama kurang ebaje hama ehemme wa amalun bil jawarih adi ena gunawantakun amal kuranje eme iman kame furihama wani mitimba ovege egamane ki enage hitun i'tiqad kuruma yaqin kuruma ekuga enage dulum ekaman iqraruma ekuga adi hama ehemme enage amalun ekan dakka denjen ehmegen Allah subhanahu wa ta'ala akirit qur'anu ga warang ammuko iman kama guligen amaluge wahaka gennawa fawan والذين آمنوا وعملوا الصالحات ميغوتا سورة العصر الله سبحانه وتعالى مولي إنسانية هلاكو جن ديكم بيان كرفا أنغوا فواني والعصر إن الإنسان لفي خسر مولي إنسانية وني قلنا ما هلاو قترق يفا وحي كرفاني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان به يعمل كله ميهم فيوي إيجا فهم بس أنني عملتك قولي بين هم بما iman kamaki hamekani dulum bunelume vesnu adi hitugo onna otume ekanye vesnu adi mihe ku hituga neti ekama iqrarnu ena kura amale vesnu mitimba furiyama vima iman kama miwani ehna mas algon menge terega amu gotegga iman kan binawege miwani fasrukunege maccan iman nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihuga jibril alaihi salam dennewi suwaluge jawabuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawa harukunuge maccan أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ايتباع الله أدي إله ملائكة النشاء إله باوالي فتكشاء أدي إله فنوه برسول بيكال نشاء أدي آخر الدوها شاء أدي من ورغ هيو كما نباك من نتقضى قدر إيمان فمي مي إيمان كم غركنته مين كم ركنكم ألغون من إيمان فمغاوس هنن جه كورين بناونو تين شرط مانكي هيتوغ أدين kanda ala i'tiqad kurma ekuga enage dulun ekama iqrar wa haluga adi enage amaltukum ekan dakka jenjen iman kamaki insanage ta abadu emmin warega hunna kamennu mihaku iman bu mafahuga enage iman kama tafatu marhalatan ade tafatu darajatan ade mikamuge sawbun miheka kommes kahala min warege balimadu kamen ihsas kurwetan fenigin diun ekashigen wa kame iman kan bay faharu ginawe iturwe khassa kon hiyo amala guligen enage hiyoka kantattaka guligen iman kan matirwe iturwe gendan hama ehme ena kura faafa nota ureduman aragatumuge sababun enage iman kan madwe uniwe gendane mi ahlus sunna wal jamaatu aqida komme mihu iman mafaw emiyege iman kan ei nabi bekaluna rasul bekaluna iddarajaga nuwata ma matir salihun en hamega iman kan onna كمنو اهمك الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي قربني ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إباميهم إيمان كان يتروجن ديومشة إباميهم مهارو جوين إيمان كما إكوجبس أما إيمان كما كي يتروجن وجن داعش إم الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن سورة الأنفال وحي قرباني مؤمن ألتهم صفة تبيان قربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمن واكن كشوري إبامي كاريغ الله سبحانه وتعالى ذكر كرويج كما وانما إبامي هم هيت مدمولي وجندا بيكمو أدي إبامي هنا الله آية كيوا دي وجنما إبامي هم إيمان كان يتور وجن ده إهنكمو إيمان كما كي أي مولي إسلام دين كمو كما بنا وفاوا بناهم إهنكو تك بنانما أقول ميتانغ ميمانا كوراني أي مولي إسلام دينو كما كورين دنو فدان إيمان كما أن هينرو كما أدي إيمان كما أن يتور كمو كسبب إنسانا كحالة بدل تكين أنمون دان أده كم كسبب من نمي شيخ عبد السلام جواها كقولم إنه مدي إيمان كما كي هتا دولا أدي بيرفوش كعمل تو كما بنا وفاوا باي حالتوغا إيمان كم ماتيوي أدي أن بهاتوغا دوا إتشكان أدي إيمان كم بينانغ ماني ها ركوني جمتشكان شيخ سمير مهار أول من إيمان كم جواه كدم تعريف كورم مندير أهم أول من ورقينين أدوها دفس إنجي تو مي إسلام كم إحسان كم مي إيمان كم إسلام كم إحسان كم مي إبس فرق قولم بوا قولن تكي وا لفظ تكتو نوتا مي هم إم مانيك كوري تفاتو لفظ تكتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا إيمان كان أقول من علمور بدالوني إيمان كما إسلام كما مي إين إكتشك جواك بنويج كم جوانا ما إكت أنا كتشت تري وانجتك مؤمنون نه بنفيا ميك تريغا مسلمون بشامل وے عام مسولك أدي مسلمون نه بنفيا كم جوانا ميك تريغا مؤمنون بشامل وے එහෙම එකතිගේ වාහක බොන විච්චකම ගාන මේකෙත් තෙරෙන් ඒක දෙවන බෑ ශාමිල් වෙගෙන් දායිච්චෙන් අදි එත් තනෙග්ග ඊමාන්කම ඉස්ලාම්කම වාහක බොන විච්චකම ගානම එයි තෆාතු දෙ කන්තතක ඒකතෝ ඊමාන්කම වාහක බොන විච්චකම ගාන මේක මානේකි හිතුගේ අඩින් කබූල් කුරුන් තකේ ඒක තෙරේ ගලගොන් මෙන් මේ ඊමාන්කමගේ තාරීෆුග ෂේඛ් සලාම් ෆාහ කුරවි තාරීෆුගේ මෆහූමුග එයි الله سبحانه وتعالى إمامنا ملائكتنا إمامنا رسول بيكون إمامنا فتك إمامنا آخر الدهن إمامنا يوم مرة بيمر إمامنا أي إمام كمجة تعريف متنهم وكين على قول منا ركون تك بلالار كورة تعريف أنا كل إسلام كم بنويجام أي أنا قبول كوري إمام كمجة مچن إنسانا كبير فشون كورامندا على كنتت عملت هيك تريغا أنا كدولون الله كأكوان تكن قبول كور نبي أصلا رسالة هكيوما نماز قائم كرما زكاة دينما رمضان ما روديفما حجوما مي كنكم مي اينا قبول كرا ايمان كم مچن اينا بنا كرا عمل هم ايمان كاي مي هيتوغا قبول كرماي ميدن ركنتو مچ امام ادي اسلام كم كي بير فشون اينا غننتكون ايمان كم مچ كرمندا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ان حديث بس فلغا حديث جبريل غا ايمان كما اسلام كما احسان كم بيان كرواف نيكوتو إيمان كم أبيهتون سؤال كرويما إيمان كم هر أكون جواك بيان كرويسو بيان بدي أدي إسلام كم كي كبادة سؤال كرويما إسلام كم فصل أكون جواك بيان كودف أدي إحسان كم كي كبادة سؤال كرويما كيف أنا بيان كروي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تباين الله فين فدين تبا الله دك هون هري حالتوغا إكلانجين علىكم كورا فدين إكلانجي تبا علىكم كور مهني تبايا إكلاغ نفنون كم غاين مس إكلاغ تبا دك دينو دكين به مي إحسان كم كدرجك علىكم كورا علىكم من نا إكلاغ فين حالتوغا علىكم كورا فدين نفن حالتوغا إكلاغ علىكم كور مي تين كان أي علىكم دنبيهن إيمان كم إسلام كم إتنجع إذا كلمة بينهم كور جام دمانة إكون كلمة بنوجكم غانا ميجتري إك أنا با ودكندا مانه شيخ هم معلوم منا إيمان كان مول إسلام دينه كه مانعك فلا مانعك مان كور دهان دهتو هذا إيمان كهلورين ده بنيما إك مانه كي دينه كا إيمان وجه كنتت كا إيمان و إيمان كموك مچ دين لازم كورا إمها عملتن أدا كورا من دامهم إيمان كهلورين هذا إسلام كموك كهلورين ده إسلام نه بني جك مغانا مسلم نه بني جك مغانا مسيك مانه كي دينه كا فراتون إنا قبول كورن جه إمها كنكم إيمان و هم إيمان وكنتتو مچ بيرفوشون كيمانتريكن دكمن داميهم إسلام نكى سهما إيغتون مي مولي دينو كهوريها كمن إيغتريغا شامل ويجم هذا كم سأقول من ميها سبارو
ಫೋರಮ್ಗೆ ಮೌದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಈಮಾಂಕಮ್ಗೆ ಅದು ಮೀ ದೇ ಲಫ್ಸೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೌದು ಅವನ ಮತಿ ಕನ್ನಡಿಫ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮಾಣವೆಸ್ ಅದು ಈಮಾಂಕಮ್ಗೆ ಮಾಣವೆಸ್ ಈಮಾಂಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ಮಿ ಲಫ್ಸತ ಹೋಗವ ಗುಳುಂ ವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ಕುಮಿಸ್ವರಕ ಅವನ ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಎಂಗಿಗೆ ಗೊಸ್ಸ ಅದು ದೆಂಗೆ ಅವನ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಣಕೊರಮನ್ ದಾಣಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಬದಿ ಮಡ್ಕಮ್ ಮಿ ಮಾಣಾಗ ಏ ದೆಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ಗೆ ವಾಗಫುಲ್ಗೆ ಪಾಕರಬ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ಆಮ್ ದಿರುಳುಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಕುರ ಮಾನೇವನೆ ಮಾ ಫುಳ ಮಾನೆಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಚ್ತಮೋಗ ಗಿನಪಾರ ಮಿ ಮಾನಕುರನೆ ಹೆಮಿ ಅವನ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗಸ್ ಅಮ ಮಾನಕುರಾನಿ ಎ ಫುಳ ಮಾನಾಗ ಏಗ ಮಾನೇಕಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವನ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ಮಿ ಬುನಾ ಮುರಾದಕಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸಾನ ಕುರಿಮಾತೆ ವಾಯ್ಕ ಕಹದ ಉಂದಗುತಕ ಬಲಿ ಮಡುಕಮ್ಮ ಅದು ಈಮಾನ್ ಕಮಕಿ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಾನಾಗ ಎಂಗತ ಅವನ ಮೆ ಮಾನಕುರಾನಿ ಕುರಿಯ ಮೀರ ನುಕ್ತಾತ ಹೋಗ ಅವನ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ಎ ಮಾನಾಗ ಅವನ ಮೆ ಮಾನಕುರಾನಿ ಹೆಮಿ ಮಿಕಂ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳು ಮೆ ಸಮ ಹಂದಾನುಗ ಬಟ್ಟವಾಗೆ ಕುರಿಯ ವಡಾಗುತ್ತು ಮ ದಂಡ ವಂದೆಂಗ್ ಅಮ ತಿಬೇಫುಂಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ಕ ಅವನ ಮೆ ಮುನಿದ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ಪೆನಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊ ನಿಮುನೀಮ ತಿಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಿತು ಗುಫಿದಿಫಾವ ಸುವಾತಕ ಸುವಾಲ್ ಕುರುಂಗೆ ಫುರ್ಸದ ಅವನ ಮೆ ಇರಾತ್ ಕುರಿಯ ಹುಳುವಾದಾನ ಎಹಮಿಮ ಎವಾಗೆ ಸಮ ತಿಬೇಫುಳುಂಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅದು ದೆಂಗ ಅವನ ಮೆ ಜೆಹದನಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ದೇವನ ನುಕ್ತಾ ಅದೆ ಸುವಾಲೆ ವರ ಮುಹಿಂ ಸುವಾಲೆ ಎಂಗೆತೋ ಏ ಅವನ ಮೆ ತೆರೆಗ ಮಿಯದ ಮಿಹಾರಕೈಸ್ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ದೀನಾಮಿದ ಶಕ್ಕು ಫೆದ್ದುಮ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ಮತಿವರಿ ವೆಂಗವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಕೀದಾ ಬಲಿಕಶ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ತಫಾತ್ ಏಕಿ ವಾಹಕತ ಖಾಸಕೊಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯನ್ ಜುವಾನುಗೆ ಮೆದುಗ ಅದಿ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಏಕಿ ಫಂತಿಯಾ ಗಿಂತಿತಗೆ ಮೆದುಗ ಮಿದನಿ ಫತುರಮ ಎಗುತುಂ ಅದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೋತ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಮಡು ಕಮ ದೀನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ನೋತ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಗುಳುಮೆ ವೇತೋ ನುವೇತೋ ಮಿ ಕೊರೆಯಂ ದಾ ಸುವಾದೆ ಶೇ ಅಬ್ಸಲಾಂ ವಿದಾಲ್ ದೇವಫಾನೋ ಮಿಪದ ಕಂಕಮ ಅವನ ಮೆಂಗೆ ಮತಿವರಿಂಗವ ದೀನ ಎವ್ವೆಸ್ ವರ್ಗ ಗುಳಿಫೈಬ ವೇತೋ ಇನ್ಸಾನನ್ನ ಮಿ ದಿಮಾವ ನಫ್ಸಾನಿ ಉಂದಗುತಕ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಮಡು ಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹದ ಮಿಂವರ್ಕ ಗುಳುಮೆ ವೇತೋ ನುವತ ಮಿ ಹಮ ಎಂಕಹದ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತುನ್ ಜೆ ಬಲಿತಕಿತ್ತು ಶಕ್ಕ ವೆಸ್ನೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಟಕ ಬಾವಾಲೆವಿಗೆಂಬ ದೀನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕೆ ಎಹಂಬೇಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕಿಬೆಂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕ ವಾಹಕ ದೆಕೆವೇನ ನೋತ ಹುಕುಂ ಕಂಡ ಎಳೆ ನೋತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎಕಮಕ ಅಹಮ್ಯ ದೀಫವಾನ್ ಹೆ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಕ್ಸದಕಿ ವಿಸ್ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮೆದುಗ ಅಹಮ್ಯತ್ ಕಂ ದೀನು ಎಗೊತುಂ ಇನ್ಸಾನಾಯ ದಿಮಾವ ತಫಾತು ಕಂಕಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಎಕಮ ಮೆದುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಎಕಮ ಮೆದುಗ ಇರ್ಷಾ ದೆವ್ವಾ ಫವಾನೆ ಕಮ ಎಗೊತುಂ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತೆಗ ಮಿ ದಿಮಾವನಿ ದೆಬಾವತೆ ಕಂತ ಎಬ್ಬಾವತು ಕಂತ ತಕಿ ಹಶಗಂಡುಗೆ ಗುಣವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಜೆ ಮಾದ್ದಿ ಬಲಿತ ಅನೆ ಬಾವತಕಿ ನೋತ ಅನೆ ಬಾವತೆಗೆ ಬಯ್ಯಕಿ ಮಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತುಂ ಮಿ ದಿಮಾವ ಕಂಕ ಮಿರೆ ಗಾಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಏಕಮಕ ಬೇವತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಮಿದ ಕಂಕ ಮಿಕಂಕಂ ಆಮು ಗೊತೆಗ ದಿಮಾವಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಏಕಮ ರಿಯಾಯ ಕೊಫವ ಮಿಂಬರ ಬದ ಇರುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಏಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ವನಿ ವರ ಫುಲಾಕುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲಿ ಕಮುಗ ವೆಸ್ ಅದಿ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಮತಿವರಿ ಸುನ್ನತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲಿ ಕಮುಗ ವೆಸ್ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತೆಗ ಇನ್ಸಾನ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಲುಕು ರವ್ವಾಫವನಿ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈಮಾನ್ ಬುಮ ಟಕ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿಕ್ರು ಕುರ ಅಳಗೆ ಗೊತುಗ ಎಹಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವ ತತ್ಮಇನ್ನು ಕುಲೂಬುಹುಂ ಬಿದಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಾ ಬಿದಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹಿ ತತ್ಮಇನ್ನುಲ್ ಕುಲೂಬ್ ಈಮಾನ್ ಕಮಗ ಅಹುರೆನ್ ಎಬಾಮಿಯುನ ಹಿಂಗಮ ಜಹುನ್ ಲಿಬಿಗದನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ದಿಕ್ರು ಕುರ್ಮನ್ ಎಹಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ذكر كرم نون هي هيتكن همجهن لبيجن دني ام بما نفساني بليمدو كمن انسانا فوراگن ان يرغا ور گنا فهارا اينا الله سبحانه وتعالى ذكرون اكباوي منوت اله سبحانه وتعالى مدغا اينا گه اونم وا اتبارا ادي اينا گه وشنما اينا گه قبول كرم بدلوما گوليگن ور گنا فهارا نفساني گنا مساتك ترگنا ودگن دان algon hitun algon lafa kurave gotun mi ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ಮಿ ದಿಮಾವ ಬಲಿಮಡುಕಂ ದಿಮಾವಾಂ ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ದೇಕಮೆ ಮೆದುವರಿ ವೆದಾನ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಐ ಕುರಿ ಮುರಣ ಫದಾಂ ಏನಗೆ ವಿಷ್ಣುಮ ಫಿಕುರುಗ ಕುರಿ ಕಮಕ ಗುಳಿಗೆ ಅನೆಕ್ಕಮಕಿ ಏನಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಯ ದಿಮಾವ ತೊಬಿ ಕಮಕು ನುವತ ಮಾದ್ದಿ ಕಮಕು ಎಫದ ಕಮಕು ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂ ಐ ಅದಿ ಮುಳಿಂ ನುವೆದಾನೆ ಮಿಸಾಲ ಕಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಗುಳುವಾಗೆ ಮಿದಕ್ಕ ಅವಾಹಕ ಗತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ಗೊತ್ತು ಎಹಂ ವಿಮಾ ಶಕ್ಯ ವೆಸ್ನೆ ಗೊತುಗ ಇನ್ಸಾನ ದಿಮಾವ ಮಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಮಡುಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಎ ಆಮೆದುಗ ರಿಯಾಯ ಕೊಫಾವ ಉಮಾ ಐ ವರ ಫಾಳು ಕಂಬಡು ಗೊತೆಗ ಎಂಗೆ ಕಮ ಎಹಂ ವೆಗೆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗ ಅರಿಹುಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕಂಕಂ ಬೊಡುವೀಮ ಹಾಸ್ಕಂ ಇತುರುವೀಮ
ena qur'ane dua ena kan qur'ane goin ena kanta bahattane goin hame hemme insana ya duniyege hayatuga dimawa tafatu kankamuge sobun insana mi nafsani balimadukan mi kurimati wani egotum misalaga khudu timage amilla nafsa gulun huri kamegga nuwata timage gatimage mihunna adivis timage washagen wa mujtamauge kommes kamaka guligen ena kamboduma mi nafsani balimadukamuge nandeve egotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum maganu gotega asfawe timbawataka nuwata timwattaraka nuwata tinnamegga mi balimadukamuge wahaka ege terega ham huzn adi gham ilumer vidalwani huznaki ena kiba faitu ediya kamaka nota ena gulun huri maziga vegen diya kamaka me duga ena hitama kurme hammaki kuriyan annu ekkamakun ene jehidane kamaka me duga ena ge mustaqbala me duga ena visna fikur bodu kurme ghammaki e wagutan ehara ene dimai fawa kamaka me duga ena visna mi huriha kamaka bes ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga algon men navani ishara kurawwafa adi ekan kama guligen algon menge kankam bahattam wi govesfani bayan kurawwaf amugotega insana ga diriulumuga tafatu musiba taka tafatu kankam medwerive mikankam ga sabum wes insana ya ekan kama medu ena vistum bahattam wi emme rangalu gota nubehettunima nuwata iskuranje ketteri kan is nukure wunima nuwata ena waagi libigannanje alukamakun ene waagi libinu gane wuni misaka namadu fada kamakun nuwata kirit qur'an kiyoma allah ge dhikru kurun fada kamakun waagi libinu gane wuni ma ene eba mi nafsani balimadu kama kurimatlanje ehwima mi kankama islam dina mi wani guli la mahifa iman kama mi nafsali balimadu kama mi wani gulifa mane ki islam din eba eyan address kuravve nuwata ishara kuravve adi eyan eba irshadu devve ekamuga algon men kanta bahattam wi gota medu shehwage ge algon men islam din hemema insana ke nafsani mi balamadukama bayfaru islami usul tak nuwata islam dinu gangafawa kanta taka algon men durwima e nafsani gotu mi jehe undaguta kurimatiwa umase medurve ehnoda shakke besnen ei hama allah subhanahu wa taala توها سورة ورسافكم وهي كروا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تمن إله سبحانه وتعالى ذكر كرم ميهكمون أمر لا فيكم وانم تمن إله دين ميهكمون أمر لا فيكم وانم فإن له معيشة ضنكا إن الدتي أندقو ديري علمت من الله دكوا هشيم نتجسوا هشيم جهكن أنان إفدا ميهكا هم يقول كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى إبا أنقبا hiyo amal kura mu'min firihinaya adi mu'min anhenaya edemihun nabestiman ilahu imam wegen wa haruga edemihun hiyo amal kurumatiga demitibe kamattaka edemihun falanuhiyannahu hayatan tayyiba ene hiyo wegen wa rangalu dirulu meddakkawa hushime manaki hitan aramu libigen wa hingam jegen wa ufawari kan huri dirulu men ene dakkawa hushime min hama warsaf kon algon menna e masala ebe ingende ate komeke Sheikh Abdussalam ge wa ka fulum amul men nenge midi nafsadi badamadukama deena guli pawakama sheikh vidarwani ade demesamun me balani dr arif mi nukta ka kawata sheikh ge khiyalak mi dr ge khiyalak ka bata shukran algondu me moderator hudda devwafi algon nafsali balimadukan adives me dekeni bayyek got engata me algondu param undagu ei aamu bahruwa beyanu pura gotta depression maana kurang algon bodang adi hama bayyegge wahaka dekkun algon bodang awdakam bodi algon hinne algon komes warakan adi alwalani depression e balige wahaka komes warak dakkadana hudda wajja ane algon me mi badiga wahaka masene kam mi nukta algon me misaka depression aam maana algon me bena kura nafsani ek kantattahuga mi kura mi maana kura nehenno to algon me forum ga de mikama dina episwarega ane libananga tajribain eta befunak farwadem dar gulume wakama gabul ful korbe to awde hiwani baliga wes sound gulumen usadanje awon depression me baliga sound beyanun dina guluwan awde hiwani awmen balita dekeni wara dina nuguluwa kamek gotan jumla kon komme nafsani balmadu kamen nun e kuriha bayye wes sound men udeken dini kamek got awde hiwani awmen ehem balitake efadan depression naki sama dina guli lame fur kamek kam awde awmen tere debay vedato balimadu kamaki dina gule kamen nuna ehmi madin dinu ge wahaka dakkani kamen nete hus doctori wahake dakkami ei awne hiwani ha kamda goten ham e gotan
ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಲ ಬಲ್ತೋಗ ಡಾಕ್ಟರಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನೆ ಕಮನ್ನತೆ ಮಿ ಹೌಸ್ ದೀನಿ ಕಮಕೆ ಏವೆಸ್ ಅವಗಣ ಹಿವನೆ ಹಾ ಕಮದಾಗೋತೆನ್ನು ಎಂ ಅವಗಣ ಹಿವನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಲ ಬಲ್ತದೆ ಹಾಸಕೊಂ ಬಲಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿ ಮಡು ಕಮಕಿ ವರ ಬೊಡ ದೀನಾ ಗುಳಿ ಲಾಮೆ ಫುರಿ ಕಂಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ಬಲಿ ಮಡು ಕಮಕೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರುಸ್ ನೋತ ಮಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ಮಸ್ಸದತಕ್ಕೆ ಅವಗಣಕ್ಕೆ ನಫ್ಸಾನಿ ಮಸ್ಸದತಕ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಯ್ಯ ದೆಂಗ ಅವme ತಫಾತ್ ಕುರನ್ ದೆ ನಫ್ಸಾನಿ ದುಳಹಕಮ ಅದೆ ಅವme ಬಸ್ಮಶನ್ ತೆರಕಮಗ ಹುನ್ನ ತಫಾತ್ ಕನ್ನೆ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಮಡು ಕಮಕಿ ನೋತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿ ಬಯ್ಯ ಕೀವೆಸ್ ವರಗಿನ ಮಿ ಹುನ್ನ ಒಳುಂಗರ ಫಂಡ ಕಂತ ದೆ ಮೀಗ ತೆರೆಗ ಅವಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಬಾದ ಏಕಮೆಂಪೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಕಿ ವರಗಿನ ಮಿ ಹುನ್ನ ಹೀವಾಗುತುಗ ಬಯ್ಯನ್ನು ಈ ವರಗಿನ ಫಾರ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿತ ಬೇರ್ ಫುಶುಂ ಫೆನ್ನನ್ನು ಹುನ್ನಾತಿ ವರಗಿನ ಮಿ ಹಿತಂಗರನಿ ಏಯ್ ಅಸ್ದು ಬಯ್ಯನ್ನೂನೆ ಹಗೀಗಿ ಬಯ್ಯನ್ನೂನೆ ದಕ್ಕಾನಿ ಟೆಸ್ಟೆನ್ನೋ ಗಿನಫಾರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಲಾರ್ ಟೆಸ್ಟೆಂಗ್ ಹದಾದಾರಕು ದಕ್ಕಾನಿ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನತಿ ವರಗಿನಫಾರ ನಫ್ಸಾನಿ ಬದುನತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿ ಬಯ್ಯಕಿ ಅಸ್ಲು ಬಯ್ಯಕನ್ನುವೆ ವರಗಿನ ಮಿ ಹುನ್ನ ಒಳುಂಗರ ಮಿ ಬಲಿತ ಜೆಹನಿ ಕೊನ್ ಸಬಬ ಕ್ಯಾಗೆ ಮುಕೌಂದಿಸ್ ವರಗಿನ ಬೇಫುಣ್ಣಂ ಹೀವೆ ಮಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಮಡು ಕಮಕಿ ನುವತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಿ ಬಯ್ಯಕಿ ಮೀಹಾಗೆ ಜಾತುಗ ಹುಣ್ಣ ಉಣಿಕಮಕು ಜೆಹೆ ಬಯ್ಯಕೆ ಈದ ಅವನು ಕೊಮ್ಮಿಸ್ವರಕ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಂ ಬೇನುವಾಕಮೆ ಅಕ ಮಾವಮೆಂ ಹಿತುಗೆ ಬಯ್ಯಕಂ ಅವನು ನುಪುಣನ್ ದತ್ತ ಜಾತುಗ ಹುಣ್ಣ ಉಣಿಕಮಕುಣ್ಣ ಎಹನ್ನೋನಿಯ ಹಕುರ್ ಬಲಿ ಜೆಹನಿ ಮೀಹಾಗೆ ಜಾತುಗ ಹುಣ್ಣ ಉಣಿಕಮಕುಣ್ಣ ಕಂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆನ ಫಾರ ಬೆಜ್ಜೆ ಅವಮೆಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಮೀಹಾ ನಿಕಮತಿ ವಿ ಮೆಹನ್ನೋನಿಯ ಹಿವ್ವರು ದೆರವಿ ಮೆಹನ್ನೋನಿಯ ಈಮಾಂತರಿಕಮ ಗುಳುವಾಕಮೆ ಅವನು ಇವನೆ ಬಲಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಜೆಹನಿಕಿ එහෙන් නූංකන් අවුන් කොමිස්වරක ෆාහ කොල්ලම් බේනු එකම එක් මානේ කි ડિપ્રેશન කහල මේ බයියකි දීනා නුගුළුම් බී කමෙන් නෝනේ අවුන් හිවන මේ බලි බලින් අරාගතුම නොත බයියා කුරිමතිලුම දීනකි හැම එම්මෙ මුහිම්මුක එක්ක අවුන් හිවනි හුරිහා බයියකුම් වෙස් අරාගන්න දීනකි වර මුහිම්මුක මේ අවුන් මෙන් ડોක්ටරුන් කුරා මසෙක්කතකි हम कुरा मसेक्कत दत्तो पुरिया बय्यगे शिफाल बने में फरात को हम एगोतन अउन में नफसानी बलीगे कुरा कंकमुग अउन में मसेक्के कुरा अउन में ए बलिन सलाम वेतो दुआ कुरम की अउन नहीं हम कोमे बय्यके सेफदा हम नफसानी में डिप्रेशन का हाल बलतोगे सोन्न कमे दें अउन में एहम बलतके वेस एफदा बय्य फरवा होदम की वेस हम मुहिम कमे डिप्रेशन बय्यगे नजरुन फेनिजिया एक फरवा होदम की अउन नहीं वने वर मुहिम कमे सबबतोगे हिफंग और मैं नांगवा फरने एगोतुन डिप्रेशन का हाल बलतोगेस फरवा होदमकी वर महिम कमें हम दुआ कुरमा एकादकं हम तुरंग आवडी नें और में अदे बलीगे वाहक दक्का रावण ही वर महिम कमें हम दीनी गोतुन ए देमवा इरशाद की और में बलीगे फरवा के साउंड में बेनो कुरागो देखम हम एहम बेर गमतोगे फेथ बेस्ड थेरेपी नो काउंसलिंग अदे साइकोलॉजिकल थेरेपी दीना गुळुवाගෙන් हम हासकुं डिप्रेशन बय्यबस मी हुन दीनुग हुन्नाने डिप्रेशन कहला ए नाव मीद वेफ मी हुन ए दुनिया एमतिन फूहिफ्ति बे मी हुन्नन एन्नुने हिब्बर दे वर रंगलु नबवी यदि कुरान के समिशातन अरुण इवन विषय को mesura कालियलवादा बान हें कंकम एई अरुण डिप्रेशन बलीगे फरवा गस परम हिम कर एमे डिप्रेशन में बली बय्यकी सवगड बर दीना गुळे कम देन आम बहुवाग में बेनु पूरा डिप्रेशन वाह केस को तो तमा है अद दावण नुकियंगे बाइये को तो केस आवण कियनी मिहुन दिमावा ಗೊಂಜೆ ಹುಂತದ್ದಲ್ಲ ಹಯಾತ ಗುಳೆ ಮೆದೆರಿವ ಹಾಲತೆ ದತ್ತೋಯ್ ಕೇದ ಮಿ ದಿರುಳುಂಗ ಮೆದೆರಿವ ಹಾಲತೆ ಗೊತ್ತಗ ಹಾ ದೆಂಗ ಅಬ್ಬಾಮಿ ಕೇಫಾ ನಫ್ಸಾನಿ ಮಸ್ಸಲತೆ ಕೇದ ಅವಣ ಮೆ ಕಿಯನಿ ಮಿಸಾಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹುಂ ಪಣನ್ಯಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆ ಅನಿಕೆಚ್ಚಕಿ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ದತ್ತ ಬಾಜ್ಯ එක මේ ආම මේ දිරුලොම්ග දිමාවා කන්තත්ත කී දැන් එක මේ උන්න දිමාවා हालत දැන් ඒ කී අවමඩන් කීවනි බලිමඩු කමෙන් නූහෙන් අස්ලු ඒ ඒකන් කමුග කුඩමත දුමුග දියනුග රෝල් වර බොඩු හෙන් අවුන්නේ දැන් අවුන් මේ කොමස්වරක නෆ්සානි දුලහයකම්ගේ වාහක දක්කා රවුගන් වෙස් එකම අලියල් වාදාන අවුන් බලිගේ වාහක දක්කම් ෆුර්සතේ දිබේතෝ අස්තුපන और बड़ा शुक्रिया आएंगे तो कमेंट्स अदे शेख अब्दुल सलाम दाऊद वैसे अदे डॉक्टर आरिफ गवाह को सामने में एंगे मेरी ही नफसानी बलिमडुकन एंगे दावन में माना मिकोरा आम डिप्रेशन आदि डॉक्टर हम दिन फा करे भी क्लिनिकल डिप्रेशन नो डॉक्टरी को तो डिप्रेशन का इस्लाम दीना वर बड़ गुलिफावा का खास को फरवा कुरमुगा मी फेथ बेस्ड थेरेपी त बेनु कुरा कमा डॉक्टर विदालो मी मालूम में मी नुकुताइन लिबिंग मी दे जवाब की देबे फुंग वाह के सादे शरई गोतुम में सादी डॉक्टरी गोतुम में लिबिंग मी दे वाह के की मी दावन में तेरेगा इस्लाम दीना में तो मी फदा मुहंदा वाह का तकमण इदकोल इंगे तो अमन में मति वेरेगम वा दीन
මෙවැනි මි හුරිහා කමක අවුන්මෙන්ගේ නෆ්සා අවුන්මෙන්ගේ මාධ්‍ය ගොතුම් වෙස් මිජේ හුරිහා කමක පරුවායි ගොතුක ආදී එකම ගුලි දාමි පාවාකන් එංගෙන් මිදී අදේ හම අවුන්මෙන් මි මවදුග වාග දක්කාරෝ අවුන් හිතුකම් බොෆිදේ සවාදේ ෂේ සමීර උන්ට කොල්ලාන මි බයි බේෆලුන් දෙමි ડોක්ටර් සෆා කරපදෙන් බයි බේෆලුන් විදාලවේ මි දීනා එබ්බක මි ගුළුවණි අනෙබ්බක මිපදකංක දීනා අයිකුතස් නුගුළුවණි දැන් මිගත ගුළුවාර බයිබ්බේ වර පහ කරවා ඊමාංකම් වර ගද වෙජ්ජේ දැන් මිපද එබ්බස් කමේ කුනිමති නොවානේ ඊමාංකම් මි පුරිහම කොහොන්න මීහාය මිපදකම කොන්මද නොවාද ෂේ මි නෆ්සානි මිපද බලිමඩු කම නොවත ડિප්‍රෙෂන් මිපද කංකම් ඊමාංකම් වර්ගද මිහුන හම අයිකුතස් කුනිමති නොවානතෝ ආදමි दुनिया के मैंग अल्लाह इंसान लव्वाफवनी इंसान इम्तिहान करो मटक कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान इम्तिहान कुरबान कम बयान कुराफ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला एकलांगे दिरुमा मरो मुफद्दिर अस्कलांगे तिबामे इतरें हे अमल कुरनी कुंबैतो बेल्लो मटक अदी सूरतुल अंकबूत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी बयान कुराफनी इंसान इम्तिहान कुरबानकं कुरीगे इसवेदे मिस्मिंग इम्तिहान कुरबिक हसिबन्नासु अन युत्रकु अन यक़ूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून मी मीहुं हेकुरे ये मीहुं तिमम्मति बि ईमान वज्जा बोन मफोगे मीहुं इम्तिहान नको दोकल्लेन वलक़द फतन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन एबा मीहुं इस कुरिंग इससे स्वामी तिमंग इलाह इम्तिहान कुरबीमे एगे तेरें කොම්බෙත්තෝ ඊමාන්කමුගේ තෙදුවරවි අදි දොගොහෙදී කොම්බෙත්තෝ බෙල්ලෙව මට්ටක් එහෙම මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ මේ විෂ්ණුමුග ෆාරග අස්වර ගන්නවා මිහක ඊමාම් වීම ඒක මානෙක ඉතින් ඒනෙන් එබ්වස් කාල තුරාලෙ මුදගොලෙක් දුනියක නුජෙහෙනෙක් එහෙම බීම ඊමාන්කම් වර්ගද මිහක වෙස් බලිමඩකම ගොතුන් හම වරබොඩ බයිවස් චීදාන අල්ගොමන ෆෙනේ පොඩි තාරිහු ගහම රසූල් බේකරුන බෙල්ලිකම ගන්න සෙබේකරස් බඩත් බඩ බලිමඩකුන් ජේපොරික් अय्यूब अलैहिस्सलाम जहुन बय्यग सोम एकैफान कौम एकैफान इल्ल अगमक नुबने दत्त एकैफान बदिजोन एकैफान ईमान का दक्कम कुन्ने एम नुक्ता है कि ई मीह को दीनुग एन साबित वेमा दीनुग एन ईमान का वर्ग देमा एन एद्दन एव्वस काल हितामे कंबोडो में नफसानी एव्वस कम नुजेन कम देखे देखो एई असु मुने नगल विष्णु में नोगे ए गीत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी हदीस कराफबे अशद्दु अन्नासि बलाअन अल-अंबिया फल-अंबिया मी मुसीबत का बलावरिकं एम्मे बोड़ा जेहे बैकी नबी बेकलुन दिन ए अजहिगंति में युब्तल रजुल हसब दीनी मीहा इम्तिहान कुरवे एनग दीनुगा एनग सलाबता एनग वरगद कंगुरि मिंबर रसूल बेकन जेहुं काल बोडति इम्तिहान तंग आगोमन जेज्जा वरगोन में इफारु फेलिवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरियक देवा तो एत दुआ करो फो दरिफुल देवा दिन एमे फुरतम फेनुम फार अल्लाह हंगे दरिफुल कतिल अल्लाह अटक අවගොල්මෙන් එකපාරකම ජීජ අවගොල්මෙන් කිනෙත කුරා එහෙම දන්නේ මොන වාක්‍යකි මීහා ඊමාම් මෆෝග එව්වස් ගොතක එව්වස් කාල නෆ්සානි මස්සලෙවස් අදි එව්වස් කාල බලිමඩකම සේනෙ කුරුමති නුවානකම දෙකුන් එයි හගීගතුක මුලින් රංගල විශ්නුමෙන්නුන් එයි දීනු ගහසුරි ඉර්ෂාවත අවගොල්මෙන් ෆෙන්නන් හුරි මා යසාලුල් බලාඋ බිල් මුමිනි ෆී නෆ්සිහි ව මාලිහි ව වලදිහි मुमिनु मिहा जे बलि मी बलावरिकं एनगे नफ्सा एनगे मुदला एनगे दरिंग किबा जे तफात मुसीबत का कंकं देमिगन देगुस एकमुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना बदल कुरारुगा वमा अलैहि खतिया एनगे एब्स फाफै ने मिहे गुतुगा अल्लाह बदल को हे दन्न मोල वाहके कि मिन दिमावा कोम्मे कमका गुलिन अगोमन दीन वंगाफोति den kankuram vi goy kobakan ikhtiyar kore magaki egesom Allah faabusseuma ekalang rahmatun ummidu kanda nuluma kuriya mustaqbalan heko vishnuma mi duniyavi gotun ena kuranguri duniyavi wajib taka dini wajib taka ena farwa kud nukurma min mengos ekamuga ketterikamuga ikhtiyar kurane magutan Allah dakka favori enma komme ekalakame dima komme farako irshada kawani iman terika ituru kurada enno kankan algon menna hori vishnuma khiyal gengulen je gen hori irshad deba misal kalon bala mahinga nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kore basu al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min dhaif warugada mu'mina heyokom bode balikashi mu'mina kabbore jismani gotumbes adi azuma gotumbes warugada me heyokom bode balikashi nikamati mu'mina kor azuma gotumbes wa fi kullin khair en hadis kore komme mihegge sebotte heyoka
nisbatun ho kommege sekon hunade kimihun hekotun tabatwa den hadis kor ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz tibaya manfawane kankamuga tibaga adala hifagen kuriyet mase kurash manfa wanakam ekma duniyen fennakam wejja duniye gotun ukhore gotun ekam hasi kurmattaka gadala mase kurash wala ta'jiz adi tiba nukuladun teri nuare findi nuwashe nuwane nukurevene kuriyeka nudvene timanneka nuwane timanne wane mihenne den mihenne kiya hatiyar batta vehen nuhadash abadus ummidayaku hayatagen kuriyet diumattaka masike quran hekale pa angwani fala ta'jiz fa in asabaka shay'un ena kuriyet dama uga kuriyet danigo ene mi kamed dima wejjiyam fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha wa law fa'altu kadha kana kadha wa kadha nubunaashe etimanna meena enihen hedinama mihennen nuwihe meena enehen nuhedinama meena meenehen nuwihe mihen nama nukiyas ei wargine para meha mayuswe timanne dariful hospital da kurin gendewna meena maren nuwihe den enawi ena ekama enage nafsa malame kurangos derawa timanne mihen hedunime dariful maroi meena nuhedinime meenaka mehengi ehen nama nukiyas fa inna law walakin qul qaddara Allah wa ma shaa fa'ala ehen ekama kubunaashe mi Allah ge niyafule ekalaange niyakura bi gota ek nimigen ediyye emane er ruheshe fa inna law taftahu amala ash-shaytan hama kashor nama ei shaytana ge magam miha magufay kurakam ema mu'minu miha kankan dimawima ekan hallu kurane magutak ekefan dakwa february mu'minabes ekankan dimawe daaneti dimawane tennes nuktaaki ඊමානුග අහලුවර එක්කම ගවානා මිදෙන්නේ භාවතුක බදිමඩුකම කංකම අරාගතුමුග ඒනේ වරබොඩ හිව්වරක වරබොඩ ජෝෂක ෆෝනියක වෙගෙන් දාන තිමා අජ්ජේ කො මුසීබාතකුන් සවාබ් ලිබේකම හදිස්ක බයන් කරපද එම්මෙ කොඩේක මුමිනු මිහ අජ්ජේ කට්ටේ ගා කට්ටෙන් හෙරුණ සෙන් සවාබ් ලිබේ ෆාවත ෆුවේ කියාමත් දු ඒනාග මුසීබාතු ගේනක බලිමඩුකම එන් ලිබුන සවාබා ධර්ම ෆෙනිවා එන කියාමත් දු උම්මීද් කුරානේ තිමන්නක මුලි හයාබස් බලිමඩුකම හේද කුරි නමයි එහෙම මි දිමාවා කොම්මෙ කමකුන් එනේ ධර්මයා සවාබ් අල්ලාහ් ගුරුස්සෝමා ෆුස්සෝමා ඉලාහුගේ රහමතක් කුරා උම්මීද මිහුරියා එච්චායකොන් ඒනග ලිබේ බලිමඩුකම ලිබේ අදි මාද්දී හුදු ජිස්ම ලිබේ උඳගූතක තොරාතක ස්වරබ්බොඩ ලස්සතක එකම වෙගෙන් දාන එයි කොම්මෙ මුසීබාතෙක්ගේ ෆාතුගා වණි වරම් මතවරි ධර්මයා සවාබ් එක්කන් එනේ එඟුනි මෙහෙම නුක්තයකි ආම ජෙහිදාන කොම්මේකස් බයියේ එන්නමස් බලිතකුන් අරාගතුම වරබ්බොඩ එහිතරිකම ඒනායන් ඉස්ලාම් දිනු ගවණි ඒ උම්මීදුගේ දොර වරබ්බොඩ වණි ඉස්ලාම් දිනුක හුළුවාදව එමෙම අවුන් මෙන්න ඉංගේ මිදී ඊමාන්කම් කිතෙමෙ වරවද මිහෙක වෙස් නෆ්සානි ගොතෝ බදි මඩ කන්නොත මේ حالت මෙදවර වේදානක අද දැන් අවුන් මේ මිජහෙරණි එම්මේ පහනුක්තාය සුවාලේ ඉංගතෝ අද නෆ්සානි දොළහ යොකන් අවුන් මෙන් කොම්මෙ මිහෙක වෙස් නෆ්සානි හිංගම ජෙහමා আদি අවුන් මෙන් උෆාවරි කමා එබ්ස් හාසුමෙනති දිරුණු වේද කුරුමක අවුන් මෙ කොම්මෙ මිහෙක තෙකේ හුවපෙනේ අවුන් මෙ කොම්මෙ මිහෙක හාසු කුරුම් බේනුවා ගෝල් ලයිගේ නස් මියදු අවුන් මෙන්න ෆෙන්නේ දනි දුනියේග ખાસකොම් මි zamanuga අවුන් මෙන් කුලිවර කුලේනේ එක වසීදත් මෙවනි කමා බේෆරතුන් ගායම් ගොද්දීපා අවුන් මෙන් ඉහ zamaana බලාර මි zamanuga අවුන් මෙන් දිරුළුම්ගේ ෆෙම්වරස් මෙවනි මතිය පෙහෙන් නමයිස් දුනියේගේ සිහතා බේ එක ෆරාතකොම් විස් පහ කරා කමකි පහකයිස් ආදේ අවුන් මෙන්ගේ එක මුජ්තමත තෙරේග නෆ්සානි ගොතුන් දිමාවා එක මසත තුහකවන දුහෙ මිදනි බොඩුව මුන්නේ අද ખાસකම් අවුන් මෙන්ගේ දිවේ රාජ්‍යයකස් මිකන් මෙවනි බොඩකම් පහ කරේපා අවුන් මෙන්න දුවාදක එත خبرتاكم ات زوانون اميرليا ماروم فدا ادن مفدا كنك ابا كلمتوا فنين ابدي گنفار مفدا كنكما گولي فونني نفساني گوتون ان كومس كهدا مايوسي حالتي اهمما انو ادي فورم گه مي فانوكتا گوتون هما تيمبه فون سگون قران سوالكي نفساني دله كم اگون من هوداني كينتو डॉक्टर प्रथम पट्टा मीनु तो यानी नफ्सानी दुल्ह का मैं में प्रथम लिबिगन नाने की नहीं तो आवने वरम मुहिम सवाल है शुक्रिया तो मी आवुड बड मेडिकली जासवा मी ओन्ने मी मावदोग वाक दक्कंदे कमावुन वाक द कुरिय दावर को इंगेने मेडिकली ओन्न गोता दीनु गो ओन्न गोता माबड तफात निकंदे ए गुळुम वर बडन आवुन हिमने हाम वेगन दाने आवुन वाक दक्की वरක අවුන් මෙන් ආමකොන් දුලහෙයොකම්ගේ වාහක නොවත සිහතුගේ වාහක දක්කාර අපදෙස් ජිස්මානී දුලහෙයොකම්ගේ වාහකේ බොඩ මිහම් වාහක දක්කේ වෙනකම අවුන් එහෙමනේ එහාමේ මුහිම වාහකෙන් හෙන් නෆ්සුගේ දුලහෙයොකම් නොවත නෆ්සානී දුලහෙයොකම්ගේ වාහක අවුන් එහෙමනේ එයා ගුලි ලාමෙහි එකෙකීග දාකමෙන් ඒ ෆුර්තම පොයින්ට් එක අවුන් බුනානී නෆ්සානී දුලහෙයොකම වර මුහිම කමකේ ජිස්මානී දුලහෙයොකම්කි එම් ජිස්මානී දුලහෙයොකම් නෙම්මිහකන් එහා බොඩ නෆ්සානී දුලහෙයොකම් නෙන්නේ දැත් වක්කෙන් වේ පුර වෙන හැම
එගොත වකිනු කරවෙන කමක් කන්නේ ගවණනේ රූහානි දුලේ කමක් යවණේ මේ මුලි මිහා එක්කොම් විස්තන් ජේ කාල කමෙන් කමක් එගොත ජිස්මානි දුලේ කමක තෙරේග වරම් මුහිම කමේ ආශිකණ්ඩ ලිබෙම්වා නින්ජා ආරාමා ඒ වකි ගොතක බට්ටන් කරු ඒ රූටින් එක ඔගම මිකියා කාල කොම් ස්ට්‍රක්චර් ගවණේ හිවනි දෙයන ගොර වර ගෙන කන්තකි එක හල ස්ට්‍රක්චර් ඔගම ලිබෙම් සපස්පගොත නමාද කුරුම වලින් බොඩු ස්ට්‍රක්චර් ඔගමගේ ලයිෆ් එක ඔගම කරන ලිබෙන ඔගම වගොත් එහෙනද වගොත වකි ගොතක බට්ටන් කො කොම්ස් කාල නිසාමේ තෙරේග කොම්ස් වකි වරක වගුතෙක් හේලා වගුතෙක් නිදා වගුතෙක් කුරා කන්තත්තකේ ඔතුමකි වර මුහිම කමේ जिस्मानी अदे नफ्सानी दोले कम हम या है कि रंगलु खाना क्यों එද මේ කොම ගොත විස් අරුමෙන්ගේ හෂිකණ්ඩ ඩොක්ටරි ගොතුන් අන්මෙන සිංගේ එකම හැම ගොත සිකුඩිය වෙස් මුහිම්ම බාවත්තන් හුන්නානේ හැම එයා එකීගේ අනෙක්කො හෂිකණ්ඩ ගෙල්ලුම් හුරි කංකමුන් දුරුහෙලිවේ හුරු මේක තරේ හිමනේ අරුමෙන් සිගරට් බෝන් බංගොරාබ කෙෆීන් আদি මස්තුවා ෆාඩු එකි හුරිහාවත්තරගේ බෑත් හිමනේ එයි කොම්මෙන් ජිස්මන් එකෙන ගෙල්ලුම් වාච්චන්නෝ නෆ්සවස් කොම ගොත වෙස් දීනි ගොතුම් වෙස් වරග මිරියා කන්ති දෙමෙ තිෆා කරේ මිසක මේ දුම්පදික ඉස්තිමාල් කරන මස්තුවාද කිතමි අමන් මගේ දීනුක එකංකම් වාකි නහි කරවා බඩත් කන්ත ෆාවත එහෙන हम මේක තරගේ එනර්ජි ඩ්රින්ක්ස් කාලෙක්ස් කී සවුන් ෆා කොල්ලම් බේනුවා කන්ත දැන් ඔති කස්රත් කර මේ හැම ජිස්මානි දුලේ කම එකෙන් යන්නෝ නෆ්සානි දුලේ කම බස් වරම් මුහිම් කන්ත දැන් අවුන් ජෙහිලම් බේනුම් වණී හැම හුලොංගේ දිරාසාතකුන් නෆ්සානි දුලේ කමන් එම්මෙ මුහිම්මු कंकं कम फाह कुरवे देखमकं अलियलवाला एम्मे मुहिम कमकं गिन तहलील तकुन दक्का कम रेसिलियंस आउलमें इंग्रेस बहुं के नफ्सानी गोंजहुन तकुन अरागणवे नेहनुने तहम्मल कुरन लिबे हिव्वरकी किहिनें होदा इच्चतो एगे एम्मे मुहिम कमकं मिहु फाह कुरani रूहानियत देन එහෙන් ගොතක බණඤ්ඤ හුලඟු මිහුන් කියා ස්පිරිචුවැලිටි කියා ආවුල්මෙන්ගේ දීන් දොත්තෝ එහෙම දීනකි මිහුන් න දිමාවා ගොංජෙහුන් තකුන් කුරින් මිදෙන්නේ නෆ්සානි මස්සලතන් එහෙන්න ආවුල්මෙන් ආම බොහොම කියා නෆ්සානි බල්මඩු කමන් එම්මේ හිව්වර් ලිබේ එකංකන් තහම්මල් කුරන් එම්මේ ෆසේහ වාගද්ද ඒකතරේ දැන් අවුණ එහෙම නවුණ පරමා එකෂේන බේෆුන එවතිබි ඒක හුන්න අසාස්ත කියා දැන් අවුණ උම්මීද් කුරන් එන් අලියලවාදන් මිහුන් කෙත්තරිකම එකංකමුන් අරා ගන්න ලිබේ හිව්වර আদি මාදියත දැන් අවුණ එම්මේ මිහාර මි සමාල්වා සමාල්වුම් වක්කෝ කොම්මස් වරකන් රූහානියතන් ඉස්කන්දිනුම කියා අවුණ දිරාසතකුන් ෆාහ කුරාර් වරම් මහකම දැන් ඒගේ ඉතුරු දෙවනකමක ෆාහ කුරාකම කී ගුළුන්ත එක කොණකක වන්න ගුළුන්ත රංගල කුර ඒ සවුනේ මනම දීනු තෙරේක වරම මසාසකම් මි තහලීතකුන් දක්කාගතුක ආයිලි ගුළුන්ත වරගද කුරුම් අදි මිගතරේ හැම කෙනේ මෑම් ෆෑන් नु බොඩ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆැමිලි ආවුන මිකියා බොඩති ආයිලා තක අදි අවට්ටරින්ගේ ගුළුන්තක මුජ්තමාවගේ ගුළුන්තක මි ගුළුන්ත බදේ කුරුමකි නෆ්සානි දොලහකම වරවස් මුහිමකම අවුන්ඩ එදකන්ත වරබඩ ෆාහ කොල්ලම්බේ ඒගේ ඉතුරුන් අදි දෙකමෙන් අවුන් ෆාහ කොල්ලම් බේනු අවුන් දැන් ඉංග්‍රීසි මොහො කෙන්යා ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් විහාරද වර බ්‍රකුන් වර බෑවර කන්තත වර හලඹලි මාහවලේ ගවර්න්මන්ට් එම්එම් මි දිරුවලනි අබදස් කොම්මස් කමෙල්ලාගෙනගේ එක්කම එක්කුන් අනෙක්කම එක්කුන් එහෙම වර අවුන් මෙන්න මඩු ජහිලාන ෆුර්සත් වරන් උලිබේ දැන් අවුන් මෙන් නෆ්සානි ඉල්මුක කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් ඒක හොන්නාන බෑවර නෆ්සානි උකුලත රිලැක්ස් කුරාජා මිහා විස්තු මේක මරවඩ හිමන දිනුක තෙරෙන් අවුන් මෙන්න වර බෑවර එකල ෆුර්සත් එකේ ලිබේ කොම්මේ මිසාලක නමාදකි අවුන් මෙන් ඉංග්‍රීසි බොහොම බණ්‍යා සෙල්ෆ් රිෆ්ලෙක්ෂන් අවුන් මෙන් මඩු ජහිලා අවුන් මෙන්ගේ කොන්දි මාලක බායමි දෙවෙනි කොන්දි මාලක බාය අවුන් මෙන් දාම්යෝ අවුන් මෙන් එම්මෙන්ගේ අවුන් මෙන් ගයාතුග හග්ගුත අවුන් මෙන් අලංජේ හුරිහා බයකන් එලේතෝ එද මිගොත මඩු කොල්ලා අවුන් මෙන් දෙවේ මිස්රාබ් ආකොල්ලා අවුන් මෙන් අබදස් නිකංකමක දෙතරේ විස්නං අවුන් මෙන් වරබඩ බාර වලාකම නෆ්සානි දොලේ හකන් ආලාකම් දෙම ෆහුකමෙක් ගොත අවුන් ෆාහ කොල්ලනි අවුන් මෙන් එම්ස් වර අමිල්ලේ වන්තකම මිහාරෝ මි දරුවනේ හුලඟු වර ඉන්ඩිවිජුවලිස්ටික් විස්නුන්ත බොඩන් අන්න එහෙම ඒගේ ඉදකොලන් අවුම නෆ්සානි දොලහකම වර මුහිමකම එහෙම් මිහුන්න කන්තත කොද්දි නමති එහෙම් මිහුන්න හේකුන් කන්ත කොද්දි හිලේසාබ කන්ත කොනේ සදගයක් කරු මිත්සකි අවුන මේ දෙන්නම හුරිහා වාහක කිස් කොම්මේ අවුන් මෙන්ගේ දීනා අවුන් මෙඩිකල් වාහක දෙක නොන් කන්නේ එක මවුන් මේ ෆොන්නා හවල් කොලා නවුන් වාහක කොලා මේ ડોක්ටර් එකම දෙම්මේ මවුන් අලාගෙන නොකතයි විදාල මේ කස්රත් කරුමකි ජිස්මාන ගොතුන්නා නෆ්සාන ගොතුන් වෙස් අවුන මීහම හැමකේ අවුන් මගේ බණෙන්නු දත්තම හිකේනේ එහි ආමක අවුන් ෆෙන්නනේ බණු ඉච්ච හිකි මීහවර රීතික වකි ෂේපක දාත කිනතම මේ නෆ්සානි ගොතුන් ඒ කිනේ එතෝ කස්රත කසරේ කරන්නේ
ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತ್ತು ಅವನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕೇಕೆ ಮುನ್ನಾನೆ ಎಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರಿ ಗೊತ್ತ ದಣ್ಣ ಕಸರತ್ ಕುರಿ ಮದಿ ಹಾಸಕೊಮ್ಮಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತಿವಾ ಕಸರತ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಎಂಡೋಫಿನ್ಸ್ ಮಿಕಿಯಾ ಕಾಲ ಮಾದ್ದೆ ಹಸಿಗಂಡು ಉಫಾ ಕೊದ್ದೆ ಮಾದ್ದ ತೊಬಿಯೆ ಗೊತ್ತು ಉಫದ್ದ ಹಕುರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಮಿನ್ ಕಿಯನ್ ಹಕುರ ಇಬ್ಬತ್ತರು ಮಾದ್ದ ಏಕ ಎಮ್ಮೆ ಕಸರತ್ ಕುರಿ ಮಿಹಾ ಮಿಹಾ ಹಿಂಗಮ್ ಜೈ ಹಿಂಗ್ ಉಫಾವನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆ ಮಿಹಾ ಕಾಮ್ ಬೆ ಹಿಂಗಮ್ ಜೈ ವರ್ ಮಿಹಾ ಹಿತ್ ತನವಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಬಗುತು ಕಸರತ್ ಕುರಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಎ ಮಾದ್ದ ಉಫದ್ದ ನೆಮ್ಮೆ ಅಬದ್ ಕಸರತ್ ನುಕುರಾ ಮಿಹಕು ನುಕುರಿಯಸ್ ವೆಸ್ ndegu wesman purum fashafi avaran aadawes waaka awna namna dala misaka fardu fas namadu sama kasrat ga baatak ehma e madda ofadda kama veli danadetto fardu fas namad ki tafat watter kasrat ekkanne ege madda no ofadda kenu hame kene mibuni ege aerobic activity ko nunkane awone madda ofadda misala ke ruhani hinga ruhani hingam jewum se madda no ofadda ne ke awuna ekam tafat gotakan awone hiwani ham em maqsaden hasil ve stretching exercise ta kertu awne inge namadu कसरत गोतुग एक हुरी फायदा आता कि वर गिनगुण तहलील तक पूरे इफेक्ट कम हम एस कसरत कहीं में नहीं कम और बशकुराएंगे तो कम के साथ डॉक्टर आरिफ मिफा कर भी नफ्सानी दुल का हो दुम के नुक्ता तक तेरेगा फ्री हम नीदू रंगलु मेवा क्यों कसरत करूं आदि रूहानी बा अगुन मिंगे रूहानी बा वर्गद करूं आदि हम में दे गुलुं हास इज्तिमाई गुलुं ता आई दी गुलुं ता वर्गद करूं එහෙම මීන එහි තේරිකම් ෆෝරගොදනු අද මේ නුක්තා තමාගන ડોક્ટર මිෆා කරවි දැන් අවුන් මේ මිජහෙදනි හැම මිස්වාල් එංගෙතෝ කොම්මස් අවුන් මෙන්ගේ මතිවරෙම වා ඉස්ලාම් දීනුක ડોක්ටර්ක වාහකස් වර බොඩ පා කරවැෆි අදි එෆා කර කන්තතක අවුන් මෙන්ගේ දීනා ගුලි පවාක හැම ඉස්ලාම් දීනුගේ කුඩවරෙක්ගේ ඉල්මෙ හුරි කොමිනිකස් සම එංගේ නෙද මේ පා කරවි නුක්තා තක අවුන් මෙන්ගේ දීන් වර බොඩ ගුලි පවාක අවුන් මෙන්ගේ දීන් බිනායෆා මිවණි මාගර දෙ මස්තරග මච්ච ඒ කීරිති කුර්ආනා අදි ගුර්ආනා වාකි නුකුරේ වේනේ ඒ मस्तर कानूदा गुरुवान शरह नुकुरेवेने फहम नुवाना मतिविर सुन्नतुग मच्चा एमा अवन मन्ना गुदे शेहुन तिब्बेवी मफरतम शेह समीर अवन कोदान सवाल के कीरीति कुर्आनुगा नफ्सानी दुलक होदुमा वणी कोंका कंततकितो बयान कोदेवा आदमी कीत कुर्आन अल्लाह सुब्हानहु व तआला गाफत الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون एबामी हुन्नी ईमान मफोगा ईमान कमा एकोगा शिरुके नुकुरामी हुन उलाइक लहुमुल अम्नु एबामी हुन्ना अमान कं हुट वहुम मुहतदून एबामी हुन्ना की सीधा वेगम वथदनो गलिबुन मिहुन अदी कीत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरिन शेख सलाम फाकुर फदें अल्लाह ताला हदमकुन वाग बयान कुरा अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब मी हित्तक हिंग वजहुन लिबनी अल्लाह हदमकुरुमन अदी कीत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान की व शिफाउल लिमा फिस सुदूरी हित्तकु गावा एम्मेहा कंकम फरवा एकम का कुरान बयान कर शिफा एकम एम हित्तकम वे शिफा एकम का कुरान का मैं अल्लाह ए कुरान बयान कराफ अदि कुरान बाबे बावाले उन सौबा में का सवाल उफद्दुनी मा कुरान के जवाब का बयान कराफ नि कदालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक एगोते कुरान बावाले भी कलेग फानु के हिप्पला ए कुरान को सब साबित कन देव मट्टके एम कुरान की मीहा के हित्तक लिबे एम्मे वरुगद साबित कमगा असास दे कुरान का मैं अल्लाह अंगवाफा एम्मे अकंतत एगे तिरेगा ईमान कमगे एम्मे रकुंतक अल्लाह वकील कुरमा मी केत्तरियुमा केत्तरिकम वाक बयान कुराफ इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरुन अजरहुम बिगैरि हिसाब मी केत्तरिवा मी हुन मैं अल्लाह जज़ा देवाकन करवे हिसाब वकी मिंबर नती अदि मिस्मी हुन हे फोरम वाक मैं मफानी ihsan तरियुमा गातिबाग में ihsan तरियुमा सदगा कुरमा ज़कात दिन वाह क्या मिकम कम बयान करा मी कोम्मे कम की वे सम मीहाया एना हिंगम जहुमा नफ्सानी को तो मीहा वर बोड मी हितु का वर बोड साबित कन दिबेगुंदा कंकम ई कोम्मे कम कबलारिस अदि कुरान का अल्लाह का वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात तिबाम केत्तरी कमाई नमाज वागी होदाश देमे डॉक्टर वाह के फाह को नुक्ता उन वर अलागे नुक्ता मी नमाज मीहा एकल हुट्टिला हमजहुं गेनस्ती मीहागे मस मीहा कुरियम मिदा गोइक मीहा कुरियम मिदाम बेनुवा मगा मी मिया मेदुगा वेना विस्नालुम वरबोड फुर्सतें बेलिबे अलगुन वरगिनाम फेन्नान कंकमुगस कमेग मीहा देमिहुरु मट्टका वरगिना कुराकमे अलगुन फेन्नान एक एक मिसाक फुलहुं कमुगा सिफान कमुगा सेमिगा आजुमे कोमे फारकुस किया आको तकरार को कुरात नमादं हशम बडुम फोगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबा वारदफा दुआ तो तेरेगे दुआ इस्तिफ्ताह मिगिना मिके वजहत वजह लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफन मुस्लिमन वमा अना मिनल मुशरिकीन
ena namada hutti feena eburani timannage moonu timanna mi kurimati kurani manage timanna daamvi misrabu mi kanalani wajjahtu wajhi lillah alladhi fatara as-samawati wal ard netumuga tereng udtakabi ufeddevi ilahare timannage misrab mi kadalan emme mativeri farat emme farat wama ana min al mushrikin kiyaman shirkun ekkifa kiyaman teri muslime gotuge timamme ki shirku rami hunterwa mi hinone den anakkana bulan kiget inna salati amakashor meelage namadai wanusuki meelage heden alukanta qurban kurma katma huriyai wa mahyaya meelage diri hurumai wa mamati meelage marumai kum faradakat lillahi rabbil alamin wani alam togari allah emma komme namadaka khasun namatoga waridu fa duwaimi hutti ena mi kiyani enega azum mi dani kontaka kom farataka kom maqsadek ga kene dirihunani allah hatta kene marwede me sey allah taala me russomo gommidu da kam enege qurban kurun katilu homa komme kamegge sena maqsadeki mi ge so waraboda miha hingama jom genesti ad nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurafoni kiriyaව sekefana kambodu ejjam kene taddon awa namadan awasya wada ganna adi joilat qurratu aini fi salati man kalefanu ge hamajun hingama jom leifawani loluge finikan leifawani namaduge hadis kurawi adi bilal gufan hadis kurawa arihna biha ya bilal bilal timan kalefanu ge namadu aram hoda din mattaka namadu qaim kodde shemi den namaduge iturun gurwanuga kongan katta bada jumla gotegga lobe disite rahunna akhtum komme heyokama kiwis komme heyamala kiwis awgomenna ege sobun hingama jomai iman kan ituruwe hita tanwas kelibigdwa misalaka qur'anuga ebuhuri rasul beko nabi beko nuga hadisata bayan kuraf ebekanu qawmun ebefun dima kantaka musibataka ebefun ketteri wada gota mihurasha qur'ana bayan kuraf hamekani algon men kiyala wahake gotakanno ebefun hibbarun ebefun joshun ebefun na kurmati kantatukun arahagem faden algon men sama ekankamun arahagatu mattaka embima qur'ana ki shifa den aw mitam fa kolla qur'ana ki shifa hama huriha bayyakabes egmane ki qur'an fiwa ehin kamakun algon men farwa nuhoda shikeno nabiya sallallahu alaihi wasallam farwa hoda amur kurafut em doctor gotun farwa hodan je kankamuga doctor ke lafaya irshadan ena danjen adi dini befulaka efadakamaka suwalu kurankamuga iremes dini gotun kiwa vida hunna befulakamuga avis ei doctor kankama gule kanka ege himenekom fennakam nu tena bayyakamuga wanama ege lafa doctor ge gata gos me doctor gotun efarwa hodu mangene irshadus denje anake huriya ecche timanna karen yama timanna huriya kame rangolo koddere me huriya kame timanna kiyema rangolo wegen daane ei rangolo westmenno ei maaddi gotum miha ga hashigana me je balita e balita go hama doctor farwate ge hagete waram muhimme chege iturun algon men duwa veri kamaadi kiyoma qur'amas algon men me beeno kuran jenema ei wes hagete go waram me nuktai awon denei qur'ana ki huriya baawate bayyaka shifaya ke basfulu ebe enge nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabe kelon teren jamaate ebe tibefulun adoswane mi rashigge veriyegge kommes miheggaga dariyeggaga ecche karjewa agotto me karjoma ki vihage asaren asu ecche karjehagen enama teleni eggodaga maati wana gote nui den kar hisabun eki tantaru mi kar hisabuges me rahugoti bi hakimun uswajje evves gotuga rangale nui kari washagen beliruga arabi karange boye gafilanga sahabinge jamaaten es ege kurige mihun erashuga mihun gaatu mehmandar edinu mehmandares ada kura nudin en tibba mikan jehunema me sahabin teren bekar on abu sa'id al-khudri wadagen mi kiwa vidalawi suratul fatiha kiwa vidalawi samferigena rangalo eiki hama ekani midenne manavi bayyenu e hama gunawanaga jeypuri hama sida maddi bayyenge aneka amme algun men munus visna nadato mi katten mi jehi endo viha katten jehige maddi hom vihe gasar henname segen asar kuri anek aneko bar qur'anu ga asar e kurani e qur'an kiyawa mihage iman kama aqidaya ena gituwana yaqin kama mikan kama asar kuri kom jik kom taw kiwi ke asar she aun men nawaki hulasa kom kuru kom men buna kama wanama kirit qur'an ek zaatu gai aun men mi je huriha kamaka shifa ek agun buna ven enota shifa eke hama ekani midennevi e qur'an ekani e nune shifa ek qur'an ki shifa gotu awam hifanje hechen adi enumbes kankama algon men maddi gotum farwa kuran jek mugan me farwa ta kuram nabiy sohaya pulwa balita ke jehune me ke fangirshad de bafar farwa kurash adi khudu ashabe kan tere be kan zakhoy me se ke defan be seluvi
hakimun gata dan enge vihme farwa kuramun anek kolon algon men ikhtiyar kurunje dua rikama dennewma mikankama sekuga algon men shifa libe ade hemme algon men hama kurkuru ko shedi fa korbi kirit qur'an ek zaatu ge algon men je nafsani adi jismani bataka ves farwa ade gituru ketteri kama namada wage veruma kirit qur'an ga anga fa wangem she absalam mi sunnatuga no nabi sallallahu alaihi wasallam ge hadis purtaka ekadege paanuge amal purtaka adi ekadege paanuge mi siratu almen nazar hinga daaro kunka kantateketto nafsani dulhakame hodu mattaka afaha korawani ade me nabiya sallallahu alaihi wasallam ge muli hayapulaki ves nafsani balimadu kama libene farwai demega shehu e vidal fida muli qur'ana ki hama nafsani balimadu kama huri farwai gota मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मया मेदुगा एकदे फानुगे सीरता मेदुगा एकदे फानुगे हयापुला मेदु अगुण में इरुकोलक विस्नादियस अगुण में न दिमावा कुम्मे बोडु कमे कुम्मे मुसीबाते कुडवेगिंदे कुम्मे कमेगे फरवायक फुदे एकदे फानुगे खुद दुनिया वडा गेन्नेउ मुगवेस अगुण में इबर लिबगन्ना नन्यानु त अगुण में हिवर कुरान नन्या ए आदिया खिलाफ दुनिया वडा गेन्ने बेकदे एकदे फानु दुनिया वडागं उळु वडागन्नवं उळुवा कमग खबरु लिबि वडा नुगे बप्पा फुळ अवहार विच दुनिया वडागन्न उळुवा कमग खबर एमा एकदे गफान दोहा कोस बप्पा फुळ गोवाले वमुगे फुर्सते नुलिबे हयातु बप्पा फुळगे उरुगा इनुमुगे फुर्सते नुलिबे लिबि वडा नुगन्नवा हमे गोते एकदे गफान हया पुळुं एमे हयक्क हरुगो मम्मा फुळु अवहार वडागं यतीम कमुगे मच्च यतीम कं एकदेगे फाना इतुरो गेंदिया एगुतुगे एकदे फान बोडु फुडुवे वडा गिन्ने एफोस एकलेगे फाना एहेतरे देवंति बे बेकनु मिसालक काफा फुडु अब्दुल मुत्तलिब गफान अवहार वडा गिन्फि हम एहिम्मे एकदेगे फानुगे बोडु बे फुडुस एगितुरो एकलेगे फाना एम्मे बोडु मदे देवम गेंदेवे अंबिकमनु अवहार वडा गिन्ने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा कुदिंगे मम्मा एकलेगे फानुगे एम्मे हा दरिकलुंगे हमें कन इब्राहिम के फान फेवा हुरिहा दरी दरी कलुन्ना दरी कंबलुंगे मैं कमना फिकुर कोल्लमा हिंगवा इंसान का दिमावानी कोंखाल मुसीबात तो कोंखाल उदगो तो कोंखाल वेने तो एकले गफानो अमिल उफन रशुं एम्मे लोब वडा गन्नवा रशुं बेरु कोल्लेवुन एकले गफानो हया पुडगा हमें कन फातिमा रदियल्लाहु अन्हा फेवा हुरिहा दरी दरी कंबलुंग अवहार वडा गन्ने एकले गफाना गु सहाबी न खुद एकले गफाना अनिया लिबुन मिहिन गस अगुण में कियानी कमन्ने एकले गफाना की दुनिया के इंसान का दिमावान हुरिहा बावतगे मुसीबत के दिमाए फूरी बेकले एकले गफाना हुरिहा कमका कोस दुनिया गोलुवी उफला हिंगम जोमा दुनिया के बिम्मति के एम्मे उफावरी कमा को फैम पुलो बीगे गोलुवी इंसान की ए हम एकले गफाना को मुल हया पुनो अगुण में नजर हिंगाली म फेनिगेन दानी अगुण में न हिंगम जोहन लिबिगेन दात एकले गफाना हिवर कुरवात de mitanga namadu ge wahak hama debe fun wes dekke malgonus hama namada begatun evwa ke dannawala fukuriyadani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalun vidalwani timam bekalun regandu ge damu namadun dualu ge jihad kandi hifagen kafirunna hangurama kurama bar libi wada gannam bar hoddam ingeto ehma hame kani nafsani gotun ekanye besu nafsani bara adi jismani baru se bekanu ebe hoddawa namadu ge zariya reganduge ogutuga allah subhanahu wa taala ge haddota hutti hore munaja denne elibigenda nafsani baru werikam gitura jismani gotun adi akhila baren e nafsani baru ge sobun ufaddade ruhe ege sobun ebe kalun duhalu ogutuga jihad kurawani foriya keruma ekuga shehme ma ane agun me amako regandu आराम होदा मी निदनी एनो नमस असाबे कन निदुमा एको आदि इतर कम करो अगुण में करे कमकी आराम निदि अन्न वगुतुग मितिबेनि हेला एन तिबेफ अगुण में निंजा दुरहलिवाम बा वगुतुग अगुण में नफ्स अगुण में आरो कन गेन्नम बा वगुतुग मी अरा ओशोवे निदनी दिन या कुंगे तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया पुर अगुण बदारो एकलेफान वनी मतवेरी उशात के देववाफ एगोतुम एब्बस फलग हदीस कोरवनी में हम अगुण में लिबिगेंदा वरंग उफावर खबर ईमान कम गाहुलोना अजबल लि अम्रिल मुमिन मुमिन अलागे कंतकामेदो अजाब अंतर स्वाहावे मुमिन ततिबाय की तिबाय कंतकामेदो अजाब अंतर स्वाहावे कीवेगिन एनाय उफावरि कमे मेदुवेरि वेज्जनम एना शुक्र वेरिवे एकमुन एना हुरी हेयोकमे एना हितामे कुरिमति वेज्जकम वानम एना एकम केत्तिरिवे एना एकमुन वसुरी हेयोकमे
mu'minakam menuwi mikamennete mane ki musibat jehi jeya ketteri wima weseyoka nimatel libuni ma shukru warima seyoka heyokamakum mu'min ala kunara එහෙම හදීස් පුරක නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යෝති අමන මෙන්න දෙහි මුසීබාතක අමල් කරන් වී කොයි බර සාෆ් ko bayan kor දෙපවර ko එහෙනොන්ද hama algon me ketteri wa meje demmega sheyoga waka ga bayan korftan kiri qur'an go allah subhanahu wa ta'ala algon man angawa fani namada ketteri kamu wa geduma algon man dimawa komme kamega egi turun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihun asfawa hama en hadisa wadana waragina ba warwa algon me denne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam muni hayapun algon man liben huri mikaman huri irshadaka filawltake ekale gfan algon men khabar kuravani allah subhanahu wa ta'ala algon men ge tere mihigge lobiwa darifulu e darifulu ge furana hippema malaike bekaluna amru kuravwagen e darifulu ge furana hippeve hippema medu malakuti alam go kanhiga daga algon men khabar kuravani e bekalun e darifulu ge furana hippeve allah subhanahu wa ta'ala mula denodegen wa haru ge suwal kuravwa tiyabami hun timan ilahu ge alage deduluge finikan kamugawa darifuluge furana hippevi heje ebekalun dannawane adehe den rasul allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwana kama rasul sallallahu alaihi wasallam agumna khabar kurawani timan ilahu ala kihene he kantak kori ena kike he buni ebekalun dannawane e ala ketterive ena hewo ichenuni enega dulun nubune manaki iba ilahu ge qadaya minwara meduge ena ruhune din ilahu subhanahu wa ta'ala huwa wahi kurawwa angawani timan ilahu ge alaataka suwaruge ga ganduware bina kurawwas enage ekitterika maneki algon men ge lomaccha fenne eruga algon men ge lobiwa tuttu dariful algon men ge loluge finikan kamgawa hitugo ufa kamgawa dariful marwege midi kiha wen huri kametto ekamuko eha ekutima ketteribe hingama jahilima la ilaha illa allah tima attaka suwaruge ga allah subhanahu wa ta'ala binaye ganduwaren e bina ko devwan mikan hingamunda gotaki am usuluga hama himme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayappunge agul man komme mihika wasitama ya musiba jehenekan adi jehe wagutuga insani tabiyatun asaru qur'an ka egotun rasul sallallahu alaihi wasallam edduwa ku sahabi bekale kud darifulaku niyawumuge tana gende uno kale fana danna wage e kujja eru newa holiyen eleni divehi bahum bunanama doli ufra newa la mundani kulli eru duniya do ko diuma e manzuru de kewada gamma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge delo fulun karuna fodo horigin e hinduga sahabi ek suwal kurawani ti konkametto allah ge nabiyya e kale fan hadis kurawani mi rahmate mi allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge alton ge hitto ga lavwa fa wa rahmate ilahu ge altokun ebbe ko anebbe kattaka hama hemme ekalege faanuga lobbat darikalun ibrahim alayhis salam da tuppuliruga avhar wadagennevi ekalege faanu avhar wadagennevi duwahu ekalege faanu kirit korova mun gendevi ehenduga suwal denme ekalege faanu hadis korovani lolun karuna faabane hituga wen alane ekamako allah ruhiwadigimwa echenuni timam bekalun vidale nuwa hushime e ibrahime tibayattaka timam men hitama korame ekamak allah subhanahu wa ta'ala nahi kore veves ruhuwadigem wa bahen nuni nubuna name demmega sheikh bayan kore fida ehem wina mihim wina meves timanna me nubuna name allah qada qadara ruhigenne timam me tibeni ei ehem wima sheikh awan dannawane me එහෙම අනුන කුරුකම බුදුවිදා දෝ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සියරතු එක්කො අනුකරණ දිරාසා කරුමකි නෆ්සානේ ගොත අනුන මි කුරවා කන්දතක අනුන අරාගතුම වරබඩ වසීනතකේ ශක්තිය බස්නේ ඉන්සානක දිමා වා හුරිහා මස්සල්තක එකලේ ෆාන වනි ෆරුවා දෙවවා ෆාදි ખુદ එකලේ ෆාන වනි කන් තහම්මල් කුරවා එහෙම අරුණ හැම එවවාගේ දන්නවාලා කුරුකොල්ලා නංගේ තෝ අංහින් බේකම්බලකු e kambelegen engi wade nugana rasul sallallahu alaihi wasallam ki kom bekale kalmane ki fenigenne imam wegen hore mu'min angene enage darifuru marwegen hitama ga hota rasul sallallahu wadagen hadis korvani ketteri washe kambelege kikkurash ehenduga ekambelege ruliyasken hingama nojegen mebunani timanne me johun wor kame tibaye jehfo innam kalege fana jehwadagen fo inname engeni timanne miwa waru ehennam gat hen nubunane miru kalege fan sallallahu alaihi wasallam korin algono denne fadan mikala huriha kam tahammal kurawwa fur insana komme kase anhem miha kam engi wade nugannawa fahum mihe ko dannawane engi heye ka kom bekale kan e rasulullah sallallahu alaihi wasallam din e anhem miha kalege fan ariha gossa warabada maafan e dannawani timan kamanaka engi wade nuganna ti kom bekale kam e timan ge dulum bunawne echisa me warabada maafan edeme ehenduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani
ketterikan onnani musiban as jehe wagutuge furatama kologe ei mihiga musibaten as jigen zaman wima den ene gutu ulenjena majbur wan itu ikhtiyaren nonna ekamaku ene musiban as jehe wagutuge den ena durakka kuran jene enage hin hama jessan jene ena ketteri wan jene hivwaru kuran jene mi huriya kame ena kuran jene maganu gotek gadannawa kama wanama mikahala eta farwata ke ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ade eta wahagata ke hadisata ka amman nabi sallallahu alaihi wasallam ge haya polon ama finigen dana komme ke sade awan men kanale wagutu wurin kodu tankolai awan hitun ihonteninge suwatakun kodukon wagutu kolai sarun men beenun kurivijje adekama warpun nihata maafetu mamna miha hisabu me jehedani tibe polon hitu gofdi pawa suwata ingeto awan badani migadi awan atko gadi ingeto ehmema 10 minute adi eben 11 jehuma deterega mi first minute hema 11 කට 5 ගමන් men මුලි නිම්මාලා නෙහෙම කංගනක දිහවරක මිනිත් තිබේ පුන්න මේ විබඩාගෙන නමනි හිතු කොපදේ සුවාත කරෙම මෙහෙම එමෙ වර්තම ෆිරිහෙම් බේෆලොන්ගේ පරාතුන් සුවා දෙන්නම කරබා ඉගට